treći dan velikog hrišćanskog praznika duhova davne 1920. godine leskovački prota Milun Stojadinović obznanio je Leskovčanima da je dobijen blagoslov episkopa Niškog Dositeja, da se gradi ovaj prelepi saborni hram Svete Trojice. Novac je sakupljan od imućnih ktitora i viđenih Leskovčana, ali je besparica često usporavala izgradnju ove svetinje koju je projektovao ruski emigrant, poznati arhitekta Vasilij Mihajlović Andosov. Izgradnju temelja i kripte hrama prihvatio je protomajstor Rista Stanković iz Broda. Godine 1922. 8. juna osvećeno je mesto na kome će biti podignut hram, a 15. oktobra iste godine osvećeni su i temelji. Prva sredstva za izgradnju hrama prikupljena su prodajom crkvenih dućana, a koliko je ovaj događaj bio značajan, govori i podatak da su kralj Aleksandar Karađorđević i kraljica Marija darivali po 10.000 dinara za izgradnju crkve. Bog dobro dao. U knjizi Zaboravljeni prota, pisac ove knjige, prota Dragić Ilić iz Kruševca, piše: pre neki dan videh na starom kruševačkom groblju da je raskopani grob prote Miluna Stojadinovića i protinice Darinke. Na njihovom grobnom mestu sada leži mermerna ploča i nadgrobni spomenik drugog čoveka sahranjenog u njegovu raku. Ja sam pre 3 decenije pronašao bogoslužbenu knjigu u arhivi crkve Stopanjske na kojoj je pisalo da patrijarh poklanja knjigu Milanu Stojadinoviću Stopanjcu. Nisam znao ko je taj čovek. Prota Ilić je objavio članak u novinama o Milunu. Pronašli smo ga, javili smo proti Iliću, otišlo je nas 10-ak Stopanjaca, našli bačeni spomenik i dovezli u portu crkve u Stopanji i postavili ga pored grobava sveštenika koje je on lično poznavao. Da se ovako nije dogodilo, spomenik bi možda završio negde na obali Morave. To preselenje blagoslovio je vladika Kruševački David i prilikom dolaska u Stopanju obišao ga i prelio crvenim vinom. Planiramo posetu ovog hrama u Leskovcu u narednom mesecu i pozdravljamo sve Leskovčane i starešinstvo crkve u Leskovcu.